Meghalaya Post.news. Way homgan uladu no ilaga jungim nen gajanmit hadian bakawai ka kali pick up kabadan yu number AS25 EC Laisa Andrew Pra kabakit yu nar post electric ka company Nizon kala sha tunra hakawai ka truk kabadan yu number AS01 FC kandain ri saunot hakalat kabalej narbong hajan kasruk ba National Highway 6 hakathan bernihan kajingklat uniu homgan kadena mar kajinghap kitiki nar post electric kibalaban yu karbau dangdan haka kamram ban penya ikikali hadu baula mensaujur kani kajingja kala kapon ribuji lepsan minit janmiet hakabau teu homga pelatip kerteng kum Megalen Soklan basyong basa hapaham syok tri udang don haka kamram ban penya ikikali henry kajinghap kensan kitiki nar post electric kabalaban yu kala penlong yu ban mensaujur badu sendan yala kajingim Lara ru yang niu homgan mardor sya PSC bernihan banyo ya kajing sumar hendroi namar belajur kajing mensa hadin balapoi ya kate jaka ajing sumar ki doktor kila pentip bau niu homgan ula dep klat lupa na kate kajing mensa katalong kubor na kipulen kala ong bau te driver ke kali pick belatip kerteng kum gandhi kalita na pacem borogaung baha pagorcuk police station Kamrup Metro Assam ula pet karat yaladi na kate kajing ja batang hadin kendiat por ulawan pandem hi daladi hakipulen ka bernihat police station kate katrok pan kabakit yaukung lanya lu John Paul Kardusau basyong basa haniu nong ston barkani kajingja kala jaru hakapor babaro kitiki arteliki kali kidang temu banwan syanong po halor kani kajingja ki pulit kila penlong ya kajing tokin ki badai katkum ki kendon an hakani kajing tunra kali barkila leru katkum ki kendon an chua ban IT kamet uhum kan syaki bahayi yang hasam na kabenta ban le buram kaddu ya kamet badang sa jong Meghalaya Post.news.